Od 70.000 reči, preko 10.500 reči počinje sa slovom P. Poštarka Persa piše pismo poštaru Peri. Poštaru Pero, pošalji 5 pari pilića poštanskim paketom. A poštar Pera odgovara: povodom 5 pari pilića piši propalo. Provincijski pilići poskupili 15%. Prošetaj Paliluskom pijacom, pitaj pošto pečeni pilići. Pazari pola pileta, plati pa pojedi. Primi puno poljubaca, pozdrava i prestani piletinu priželjkivati. Potroših platu pre 15. Pera poštar. Ja znam kako se zove ova linija. Ona se zove vodoravna ili horizontalna prava. A zašto baš vodoravna? Pa zato što je ona ravna kao površina vode dok je mirna. Evo, ako ne verujete, ja ću sada vam pokažem. Evo vidite, sada je voda u bokalu potpuno izjednačena sa ovom našom pravom koju smo nacrtali. Ova vodoravna prava zove se još i horizontalna prava. A zašto horizontalna? To ćete čuti. U ravnici je ona linija gde se spajaju nebo i zemlja, takođe vodoravna. I zove se horizont. Zato je i ova prava dobila ime horizontalna prava. Sad ćete čuti šta sve mora da bude vodoravno. Vodoravno mora da bude kuća, pod u njoj, sto, šporet, fudbalsko igralište, aerodromska pista, pa i ova naša kamera mora da bude vodoravna. A zašto vodoravna? Pa zato, ako bi bila kriva, vi bi dobili krivu sliku o meni i o mom znanju. Zato mi moramo našu kameru da držimo vodoravno, da bi nam emisija bila ispravna. U Nemačkoj demokratskoj republici postoji grad koji se zove Karl Marx Stadt. Setit ćemo se odmah da je